July ni som Pakwa Times of Mizoram clear tu te chibai voin chu US politics in lumlet mek chungchang Joe Biden inhnukdawk turin an nawr Elon Musk-an Trump Campaign na puidon Trump kan hu Christian viau chan ti te kan ngai thla anga Manipur le Kachar lam boruak chu zan lama ti chua kan tum don ani Joe Biden a inhnuk chuak donem Republican Party National Convention chu atum tiak to a an presidential candidate tan Donald Trump le running mate tur JD Vance te nem he an ni to a heti lai hian Democrats Party ero boina khir tak an la nei mek soito thin angin June ni som ni pariata Trump versus Biden debate kha Democrats voter tam takin Republican Party laka Democrats lom na tur ni in an hutatlata President dinglai Joe Biden nilo tuemo Democrats presidential candidate turin an paisai ta zo ka Joe Biden chu ai hnukdawk mai rin na alian ta hle debate shimshima hian atong chak jok dangnal tak mai tan chuan chak jok ni har don lo Reverend pani PC biak siamale thanglian sanga debate kha kan thu soi soi fia nani mai te se Joe Biden ain Trump chu tong chak jok leili per chak jok ani ti Democrats lam point an thevek kumsang ni som ni election debate a po khan Trump chu ache thajo ka amaro chu Democrats ten Joe Biden ani yai phalova atling zui tareng bokani thamasa debate ero pu Biden hian trong harsa ati pia lama akul lutukha ariselna taksa chaktok lo ti alanga US ramchung politics maini lo Xi Jinping Vladimir Putin le Kim Jong Un telaka in thosa tur chuan mumang ram khovel bak acheng phato don lo ti an thlir tela tuna chuan President Joe Biden chu presidential race chua san turin an du ta ani Democrats try to langsar Biden exit du tu te zinga President Louis Barack Obama le House Speaker Louis Nancy Pelosi te antela Trump laka chak ngai ngai tur midang an mel meka candidate tur chu an huve mayanga Biden an a campaign bansan adu angem ti chu an boina bul ani mek Republican Party in candidate anti chiang to a Democrats Party ero thakhat IRA hun an lanaya August ni som pakwale som ni pani chung khian National Convention Chicago an mangve dona National Convention hi primary election result puanna presidential race atel turte ti chianna ani Democrats voter le fai tu te du dan hi President Joe Biden an apom don emsiat ani lova hun alanei boka athutluk na chorkar khat chunga apuan beisai ani kumsom riat pakhat me to President Joe Biden hi COVID-3 akaile meka tunlai hian Delaware amimal ina khung than mekani Adam Felhuna athutluk na apuang don ti Biden lamtang Democratic Senator Chris Kun chuan asoi Washington Post in atarlan danin House Speaker Louis Nancy Pelosi chuan presidential race top san turin Joe Biden an min convince thai abei sei thu asoi Democrat Senator le Governor enge mazatin Biden hi thak an du ve tabok New York Times in a report danin President Biden hian alaka a party meeting ai dan November election a chak zolo wangti chu apom ve thauni in alanga ama thak turin a Vice President Kamala Harris chu presidential candidate tura athlop na thu endorsement apuan thuai rin ani House of Representatives le Senate lama Democratic Party hwai tu Hakim Jeffries le Chuck Schumer arukin Biden hi anlo be popto ni in ansoya Biden hi atlinglo saklia don lova House of Representatives Democrats te chakle theina tur kong Biden hian akhar don ni in an ngai tel boka kil tinatangin Biden hian inhnukdawk turanor na adong to ani Democrat Senator John Hickenlooper chuan ti hian asoya Biden hian United States stan theitop alo chwa to a America hi ada masa fauthin tuna po hian amimal thil ain America ada poimo karing tatani ati athusoi omzia hi Biden hian America ni lovin Democrats Party ada masa fawa an party chakna turin presidential race achol san abei sei thu asoina ni in alang jok kum upalam ani to awanga presidential election cholsan tura norna
tun ma khan Biden hian alo tok fo to a I am here to fight in bainam hachan tura loading chuak kani tin tlom tumya lovin achang le thina June debate le Trump rally bay ani nu khan Biden laka Democrats mi pui bay seina atlan hiam chak le a atong chwa huna asoi ngai asoi non le donem nge an party ada poimo don US politics sangai ven hlomek ani Republican Party lamtan hetiang boruak Democrats ten an siam thar le hi thilpoi ani lo theilova Donald Trump tan Biden ai zuam hi an tam lovang candidate thapa ngai tak Democrats lam hian han the chuak theisela chuan Trump tan in baina akhir tel dona amaro chu Biden thlak tu turan bei sei deuh hi a Vice President Kamala Harris ani mela chia lo apu a in aro pui lo an tiang devin Kamala hi chuan Biden alakhum mel tat lova mithar engemo tak ani lo chuan Donald Trump tan han hu phur viau tur awm lem lo ni in alang George Clooney Hollywood actor lar tak Biden a thlop reng thin 2.2 na zet chuan president turin adu big ta hau lo mai Amazon founder Jeff Bezos le billionaire hedge fund manager Bill Ackman ten trama an thlop ve ta boka pahau saber Elon Musk point trama thlop na thu apuang ta bok Reuters Ipsos poll zone thla ti chwa khan US mi pui 57% zetin Joe Biden andu to lo The Wall Street Journal in a report danin Tesla le SpaceX CEO Twitter nei tupa ni bok Elon Musk chuan Trump campaign pui atuma poisa tam tham deuh mai US dollar million som li panga thlatin pek atum ni in The Wall Street Journal chuan azia November ninga US election main thathum aloma ansoi anga Elon Musk-an Trump Campaign atan pui chuan US dollar million za som thum panga vel ape man don ti na ani Elon Musk-an Trump Campaign athlop chan hi thil tam tak nom thaya pakhatna chuan Trump economic policy ani mel Biden admin chuan US company te electric motor siam tu te tran puina subsidy apeveka Elon Musk point a chorve viawani Trump le a Vice President JD Vance sian company ten andon subsidy hiti bawantuma an aham thatna telve tu Elon Musk chuan hei hi alo thlop ve hle a Musk chuan subsidy hi la boro u Tesla atan puijok don ating nge engtin nge Tesla hian ham thatna amu don ti lamchu industrialist kan nilawa kan thrathui lo amaro chu tlem han soive shamila Tesla company king thai tur startup engemozat anom ve meka heng company te hian Biden admin hnuaya sum an mu te an hlok pui hle a hei hian Tesla company laka chona asiama chuwangin electric motor siamna konga mi pui sum le pai khoral lovin tan puina mamo lo Tesla hian tlema man to deu po in lo siam chuak zel se ti chu Elon Musk ril ru ni in alang Donald Trump chuan electric vehicle hi adu lo wang po ni lovin voile khata petrol engine han hnol rup chu economy na twar don ti ngai dan anaya electric vehicle siamna konga sarkar hian subsidy pekher lovin tuna kal dan pangai ang hian athei thein siam se alei theiten leise chu chu tamadu dan ani Elon Musk hian tamaran met tur JD Vance po athlop thu Trump ne na anin biak na asoi Republican National Convention kharna hun tukin jing anni lamaninga ni jan khan Trump le Melania te anin lana an sungte Donald Trump 3 Kai Madison Trump Jared Kushner Ivanka Trump Michelle Bowles Tiffany Trump Eric Trump Donald Trump Jr Cole Trump Spencer Trump Tisran Trump te point antroi oma kumsom pariat nito Baron Trump ero Florida Republican Party in RNC palai turin ko ve ma se politics a telve an larem tilova Trump chuan athu soina afapa Baron Trump ming a soitel thungani Trump chuan minute som kwalai thu soin telephone mangringotin indona kati top thei van borua ka missile ka thlakna tuna Israel ram ven himna poimo tak Iron Dome hi US a kan siam don atibok Trump chuan ka ani chungchang kha ala soi top theilova kalama pathian oma wanga him kani atile khrama Sunday school zir tirtu theu theu Biden nen chuan danglam takan ni pathian ven himna wang chawa in ma ding le thei kani katun hun hi
ka ena mitam takin chunglam na tho antivek silaya ka kani khan kalama pathian omti ka hria tawangin hima ka in ngai tlatani ati tramanun hlui asul nu hi zoram revival speaker tam takte nga porve tak ani ti kan threvek amaro chu azir chuak ngat korchung tel lova pulpit kai tumlo mizo christian rongbol tu te ain revival speaker te chu ko hran te chom tu anima jok to a america ramro pui rongbol tu tam tak te sermon moile changkang tak tak te ain traman tlem te one liner asoi te hi athok na jok emoni chu o ti turin a oma tram hi kanjung mu thata viau po ani lova mizoram om chuni se club hola athut lai thalak te tun lai hian adar na sangotang ko hran upa emo sunday school zir tir tu po ani lova miro pui mi hausa US president lo ni to hian kai aero pui kai aya lar iswa omalom kalama pathiana oma kahim ative maya hilfia bungai lo athu soya wang te hian kanjung mu christian pachal ta viau ni in alang bok ole tun tu matan chuan khati jong khan ni le phot mai sela zan lama manipur le kachar lam chanchin ti chwa le kan tum don ni